Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat Kakot Kakya, Uba Alhag, Hendak Kasngi Haringkat Kajingdan Lang Ikong Sikar Kangor, Deputy Commissioner Southwest Khasis Hills District, Dr. F. Lartang, DMNHO, Southwest Khasis Hills District, Ba F. Basan, BDO Makarwat Block, Hendak Kasngi Ka Arpun Dia Tarik, Kabadeka Republic Day, Udah Herjodep, Yakashis Pak Jingtia, Hasi HC Makarwat. Haka Jingya Kelam Rekilat Patai Kubor, Uba Alhag, Ulaong, Pakajingwan Jodep, Hakani Kasngi, Kalong Namar Bau Kuat Pendam Nak Koloi, Ya kajing tay jong kasis pa jing tia hama kerwat haswa pa kajela kan saya ban laki ya kajing dap san hosnam ula boru kajing tu ya ki kontraktor bagi deban pendap nak kloy kenapa kadang kajing mento ya ki pet ba kadang kathan jing wan ngejongi hang ni ban pe ya gani ka 100 badet hospital among kerwat ni kwa ban pendap no man menta ngila ya sya kajing dap ban poi si kajing dap san hosnam juga statehood jong megalaya jongi Jaga way ni kini project jaga bangin celebrate jaga statehood jongga Golden Jubilee celebration jongga Meghalaya gawe ni project kadai kene ka 100 bedded hospital hang ni apa mo kerwan naga benta ka jimunto jonggi paiba dong sung jongga ni district borak boy pengen kerpat ik kontraktor don lang ni DC SP don lang ni i doctors jongi don lang ni ben pek bayar ni kam de ben state ben pendap no kadai ka hospital jonggi paiba ban ai jing toy bon ba pai ba ibu song ha ni district ban ki kwa ban yu i ban dan manu ban penuit ya ka jing toy ka betre ha ni ka kam dan manu ban penuit ga oi DC ga oi SP ngimde ban ailat kum kita gibre ban betut ya ka kam jing toy jong kam ban pendap no ni hospital ngin celebrate bet ya Golden Jubilee celebration jing dap san fusnam jong statehood ngin celebrate bet ngin inaugurate no ni ka hospital